uma sifunda incwadi yemaHebheru sahluko 80 inemagama, chapter 13 verse 18 emagama lathi uNkulunkulu nguye, Jesu Kristu nguye namuhla, nguye nanini kodwa. Jesu Kristu akagucuki. Nguye itolo nalamuhla naphakathe. Isaiah chapter 46 mawufunda verse 9 and 8 uthi khumbulani intindvo takadzeni leto takadzeni ngoba mine ngingusimakathe futhi angiguquki kude lomunye ngaphandle kwami. Isaiah 46 I think it's verse 9 uye lapha ku verse 11. Khumbulani intindvo takadzeni. Yebo leto takadzeni. Leto takadzeni tseni. Ngobe nginguNkulunkulu futhi kude lomunye. Angiguquki nginguNkulunkulu futhi kude lo njengami. Ngimemetela siphetfo kusukela ecaleni. Yes, ngimemetela siphetfo sicalo singakacalwa. Kusukela etikhatsini takadzeni. Ngimemetela loko lokutakwendeka. Ngithi mine injongo yami iyakuma. Hallelujah. Ngithi mine injongo yami itawena njani? Tawukuma. Lamhla mina ngifuna ukukhuluma ngaNkulunkulu longaguquki. Lo nkulunkulu othangethembisa kube njalo. Kuba ngumuntu lokhwesha kuNkulunkulu but yena akaguquki. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama la Jesu. Asemeni ngetinyawo. Sifunda incwadi ya James chapter 5 verse 17. Elijah labe ngumuntu afana nami nawe. Elijah labe ngumuntu afana nathi. Wakhuleka ngekunxusa kuthi lingani. Langedelana emhlabeni iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha. Langedelana emhlabeni iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha. Waphinze wathandaza futhi litululana futhi. Waphinze wathandaza laseliyana futhi litulu. Nemhlaba waphinze wathela tithelo tawo. Nemhlaba waphinze wathela tithelo tawo. Amen. Hallelujah. 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 Lo nkulunkulu nesitawukhuluma ngaye namhla emini akusilo nkulunkulu lesithi thina ngilokhu nje kunetikhasta lamuhla lo nkulunkulu solo nguye noma zetikhathi intinta lamuhla kodwa solo nguye lo nkulunkulu. Amen. And lokuthi kuphile mine nawe kuletikhathi leti kusho ukuthi uNkulunkulu lemaphakatheni akhe ngoba uthi ngimemetela siphetho sicalo singakaqala wathi ekudalweni kwakhe ngoba uNkulunkulu bo Abrahama nabo Isaiah nabo banibani kanye nabo Shodimsibe sasikanye kanye le kuNkulunkulu ekuqaleni. Sathina sikanye kanye wase ubuka tikhathi kuthi Abraham ulunga ukuthi ngimkhiphe ngaletikhathi leti bese kuthi lona sengimkhipha ngaletikhathi leti kwase kuthi leti lesithi thine setimatima kakhulu watikhanza tifanele thine ukuthi siphile ngaletikhathi leti. There is no mistake in him. Kude nje liphutha lokuphila kwethu ngalesikhathi lesi ngilokusikwabona yena ukuthi lekufanele aphile ngalesikhathi lesi ngilo. But yena lo nkulunkulu wethu solo munye akaguquki. Nemandla akhe futhi nawo awendi njani na awaguquki. Umile nje uNkulunkulu. Futhi ebuNkulunkulwini bakhe kude lesingakunciphisa futhi kude lesingakwengeta. Noma sizila sifastile noma sishaya all night prayers sende konke lokho akusho ukuthi kuyamengeta noma but yena solo nje umane ungibani na uNkulunkulu. Akhulumeke Jeremiah chapter 3 verse 33 asonzelani kimi nami ngidawusonzela kini uthi ngabe sengitshela ke nalini ngakwadi. Sitekulona lo memetela siphetho siqalo singakaqala. Ngalamanye amagama inkinga ingakaveli simakathe usuka sane solution yale nkinga.
iyaqala iyavela nje kodwa ngale simakathe sone solution ngoba ngeke nakwente lokunganayo isolution. We lay our crowns and worship you. We lay our crown and worship you. We lay our crown and worship you. Oh, glorious Lord. We praise your name. We lay our crowns. We lay our crowns and worship you. Glorious Lord. Glorious Lord. Yes, babe wethu loyingcwele uNkulunkulu wethu my lophilako God. kuhlala kumnanzi kuhlangana My kwethu Jesus. singilabangcwele kecha kude into lesijabulisa kwendlula Rika kusikhathi sekukhuluma kwakho nanamuhla Oshala babe wethu basai. loyingcwele unelivi loliphathele mina loliphathele Rukapasuya. sisi wami loliphathele dzadze wethu namake Oshala basi. nababe lokhona la in the name of Jesus My Christ God. Father, we want to hear from you nyalo Jesus, egameni la Jesus. Jesu siyabonga babe Jesus. ukuthi usatha ukhuluma wena kude lokutawuphazamisa tingqondo tethu Rukapasuya. kude babe wethu loyingcwele lokutawudisturba Rakapanosia. i-attention yethu Rakapasi. ngoba namuhla sifuna kuva ukuthi noma tikhathi tishintshile noma tintfo tisishintshele Rikapanosia. noma abantu basishintshele Yes, Lord. kepha wena ukaguquki solo nguye The name of wena Jesus. loyo longuye siyabonga babe wethu loyingcwele kwekuthi namuhla nasiphuma la we will be aligned Jesus. with your will babe wethu loyingcwele ngoba uthite wena utayigadza injongo yakho kube ingahluleke in the name of Jesus babe siyabonga kwekuthi you have anointed your servant and you will speak today through him, oh God. Utawukhuluma ngaye engazuthi awuzange sewukhulume. Utawukhuluma ngaye ngathi uyaqala. Utawukhuluma ngaye ngathi uyaqina. In the name of Jesus. Father, we pray for your anointing upon him. Father, we pray for the spirit of power. We pray for courage. Father, we pray for lugobo lolungakavami. The anointing that will change our minds. The anointing that will change our lives. The anointing that will break every yoke. The anointing, oh God, let us release in the name of Jesus. Babe siyabonga kwekuthi ukhuluma wena siphile thina in the name of Jesus. And Father, we say thank you in advance ngoba siyakholwa livi lakho liyaphila in livi lakho. In the name of Jesus, we give you the praise in Jesus' name. Jesus. And the church say amen. Your grace and mercies brought me through. I stand this moment I stand because of you. Your Jesus. mighty hand brought me through. Be magnified, be
magnified, Lord. Be magnified. Magnified, my Lord. Be magnified, my Lord. Be magnified. My Lord. Be magnified. Be magnified. Lord Jesus. Be magnified. Your grace, your grace, your grace, and mercy brought me through. Jesus, I stand this moment, I stand this moment because of you. You're mighty, you're mighty, brought me through. Hallelujah. Mayiteka ke James lenzaba ufuna nje ngathi singemisa Elijah nje lamuhla simuthi. Ukhuluma nebantfu lekungazuthi baphelelwa ngemandla ekukholweni. Ukhuluma nebantfu lekungazuthi bane doubt ukuthi lo nkulunkulu usadenta tindvo nalamuhla. Uthi ke James Elijah phela abe ngumuntu ukhuluma nebantfu labathi nabacabanga bo Elijah bacabanga super what uthi ke no akusinjalo abefana nawe abefana nami abephile enyameni naye abenemizwa naye wakubona lokubonako but lithi Elijah labefana nathi uthi ke James loyo muntu loyo wathandaza langetelana waphindze wathandaza la uthi James lokho lokwentiwa ngeElijah usengakwenta nawe. Hallelujah. Uthi nawe usengakwenta njani? Usengakwenta. Ake sesihambe sibone Elijah enter. La kathandaza khona waphela lithi wathandaza la ngedelana. Waphindze wathandaza lana. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Asihambe sofunda. 1 Kings chapter 17. 1 Kings 17. Elisha waseThishibe. waseTishbe Lebewe kutalwa eThishibe. lebewe kutalwa eTishbe Wakhuluma enkosini Ahab wathi wakhuluma ku-Ahabi wathi ngelibito lasimakathe nkulunkulu ema-Israyeli ngimkhondako. ngelibito lasimakathe nkulunkulu lophilako ema-Israyeli Lele ngimkhondako. lengimkhondako Ngiyakutshela ngithi ngiyakutshela ngithi ngeke kube khona imvula ngeke la. kube khona emadolo ngisho nemvula kule La eveni lakho la eveni lakho kuyawuze kusho mine. kule minyaka lembalwa letako Hey! kuze kuso mina Hey wena nalithi Elijah abe ngumuntu afana nami nawe okusho ukuthi kunetindvo lesingakhuluma sivale kuze tize divulwe ngithi futhi. Letindvo letitibongako la impilweni yakho James uthi wena usengakhuluma la kuto mawufunda Matthew chapter 17 angilathi nami kodwa leli verse kodwa likhona 17 nafunda bo 20 lithi bafundi baJesu babuta Jesu bathi Nkosi kwentiwe yini ukuthi nasilikhutha leli demon sine lingaphumi. Ngalamanye amagama abafundi baJesu ungathi babuka Jesu nakakhipha le demon bakhanza ukuthi kude umehluko kunaloko lesikwentile
pho alikaphumi ngani kithi wase uthi Jesu kubo hayi nayi impendulo yami kwentiwe ukuthi nine number 1 nine kukholwa lokungakanani kanzi ngiqinisile ngithi kube manje beningaba nekukholwa lokungakanani Hayi bo sikhulumeni anisakhuluma njani manje? ngiqinisile ngisikwentiwe ukuthi nine kukholwa lokunganani na kanti ngiqinisile ngithi nani ngamane nibe nekukholwa lokungakanani na Hayi wena funza leli verse wena mfana bathawusi ngiyayiphimba le nto ilifunze leli verse wena mfana. Hallelujah. Jesu wabaphendula wathi kwentiwe ukuthi nine kukholwa lokuncane kwendiwe kuthi nine kukholwa lokuncane kanti ngiqinisile ngithi kini ngobe ngiqinisile ngithi kini nani ngaba nekukholwa lokuncane nani ngaba nekukholwa lokuncane Mani. Awusisanganiselani Jesu? Kuthi kanti kuncane kuphindze futhi akusiyo nequality. Kanti kuma manje kuncane nje kungile quality. Bekungathi ngeke kube kukhulu. Sewuthi asengilethe inhlavu yesinaphi. Ngibabekisele ngehlavu yani? Edlula mthi. Ngibekisele ukuthi inhlavu yendlula mithi incane kakhulu but equality ikhipha sihlahla lesikhulu lesithe nalithi inhlahla but yona incane but umehluko kuletinye tinhlavu ngilokuthi yona equality le quality yayo wena shaba le quality yayo nakufika umlilo kushaza namahlathi yona ayibulawa ngumlilo umlilo uyenta ibe strong kungasuthi ngangikhuluma nemakholwa la ngabulawa tinkinga kodwa tinkinga tenta lehlavu lencane ibe nemandla ibe strong hallelujah hallelujah uthi lo Elijah lo abe ngumuntu ofana nami nawe hey wena kuthi umehluko kimi na Elijah kuthi umehluko kuwena Elijah umehluko nje ukuthi lembewu ingakanani equality in food uthi ke wakhuluma hey bazalwane qhubeka naleli verse wona qhubeka ngakula bafundi ngifine nekholwa lokuncane ngiqinisile nani ngaba nekukholwa lokuncane ngangenhlavu yesinaphi lokungangenhlavu yendlula mithi ningakhuluma nithi nengathi kulendzaba bamba kancane lamlonyene kukhona tintfo longatitshela uthi ay ngifa besifundiswa ngibabe Jethro Malenzisa letulu uthi impostoli Jethro Malenzisa bake bazila 4 days bawuthandazela intombazana sanoma intombazana ngobathandazela umbani eDimoni yewe uthi kwasa ema-hour ngathi azabe ngimangaki so lutho uthi beva buhlungu kwase kuchamuka lomunye lomdzala umfundisi lomdzala kunango so hamba emalanganyana unaqhamuka lo mfundisi wathi nentani lapho wathi hey awathi man sikhathana lidemon la uthi le demon leli liqale lathi banengi bang 58 sakasta ancipha baba 24 sakasta ancipha mang2 asinasangi2 sathi hayi sekuyakhona sakasta sathi phumani nibangaki nyalo kwathi sing 58 uze manje lo uqhamuka nathi sithi nathi lo uqhamuka sithi sekutawuba ngcono utasifucisa lo 2 nangu 15 ang 58 uthi sasangana saphetha
uthi wathena hawu ncesini animanje Sathane ukuthi unemanga uyadlala ngengqondo tebantu Sathane phela unemanga uyadlala ngengqondo yemuntu dlala ngengqondweni nje yona ntombazana egama la Jesu sukuma yenda le ngushoko akwente Phambi Sathane sakho sithandazele siyabonga Jesu uphilile hamba mba bathi hayi hayibo Utana kayitheka nenzaba ngakhumbula nami ukuthi bake bafika nami la khaya bake bafika ngathi ayikhumbula goje kwafika labanye abafundisi laba abakalali busuku bonke bekhutana nedemoni le demon lithi lo babe lona angafake amasocks lafana nako nalibovu ngala libe mnyama ngala angafana amasokisi wafaka lamasocks uthi awufa futhi lithi angamthinzi umntwana nje lomncane wathi wamthinza umntwana omncane uthi awufa nomntwana manje ke kunemntwana la wasisiwakhe bala nanomntwana sisiwakhe nalo umntwana naye unalo sisiwakhe ngithi nokusho njalo bathi hey mfundisi uzakwasa ngithi mina wathi useSathane udlalile ngani Sathane phela ngiswe manga ngicambe manga wena baba uyafuna ukuphila athi yebo mfundisi uyafuna ukuphila uzudlalela nibonga lapho nangabe ufuna ukuphila ngoba uma ufuna ukuphila ngakudala uphilile udlalelani nibonga lapha nangabe uyafuna ukuphila aqale manje angasangiphendula ngisilalela la wena ngikhuluma nawe ngisinyalo nikele amasocks lafana nako nagcoke enyalo la ngoba ngize wena uthi uyafuna ukuphila gcoka agcoke faka icathula Sathane umntwana amshana wakho cela usisi wakhale naye ngoba usuta ukufa ngise wena nika malume umshana man amnika umshana Uma ngabe ufunza Paula ku 2 Corinthians chapter 2 verse 11 uthi siyawati emaqhinga Sathane ngakho ke akukafanele simvumele ukuthi ente njani na asehlule Sathane uqala bukele ngqondo uyati noma kawati asa ngathola kusawati acapitalise kule area yokungadi lwati ke alubhudwa uyalufuna labaningi ubaqedzile wabaqedza ngeke ukuthi lamlonyeni wabo kugcwele kakhulu lokuphakamisa lomthakathi lokuloyako anikangiva nangisho njalo Sathane angasakuthole nje kusilo mthakathi uyamphakamisa kakhulu vele nje lengqondo yakho igcwele yena nje occupied gaye nje nakangaqhamuka nje athi uthi qamu athi sawubona qhawula uthi ntangifakani ubaleke uvela athi ke Sathane sengicedzile ngayo uthi ke James asifana nenalo Elijah ngoba lo Elijah abe ngumuntu afanana nathi bese lithi ke wakhuluma ngiyawathanda ngamagama lethi wenda njani kunetimo letingadzingi ukuthi umemethe uthandaza kunetimo letidzinga ukhulume iproblem nginayo lo yendawo naye ake ngiyidele problem iproblem yakho ngiloko ukuthi esikhundleni sokuthi ukhulume usukweni uthandaza kufike idemoni ebusuku lishaya ivalo kube nje avuka umzalwane baba wethu longcele baba hey wena hayibo khuluma asesikhatha baba wethu ongcele lesi isikhathi sokukhulume lesi unike lento iorder utshele lento khuluma ukhuluma ku authority khuluma shel letinye timo tihlethi njengoba wena awutikhulumisi tona nje mbamba tifuna wena wente njani manje inkingi abafuni neze khuluma bafuna ukukhulunyelwa ngisho nami ngikhuluma kwetami hey lalela khuluma nami ngiyakhuluma khuluma kwentwa njani
wathi ke Jesu kulabafundi bakhe, lalelani nebafundi, ngiyanitshela ngithi produce quality yefaith. Le ndawo thina seninayo nesenithi kule ndzaba, babhali bathi nakukhulunywa ngale ndzaba kukhulunywa ngesituation yemuntu. Le ndzaba kuwe ngayitshela bese iyagudluka. Bathi bake balaya lo mnye gogo, wathi bathi kwake wakhuluma nomnye gogo, ngoba uNkulunkulu uyasibeketela nje nasekungadini kwethu. Nasebulimeni bethu nje asibeketelele uNkulunkulu. Nguwe nje lo ngehluleka kubeketelela abanye abantu, yena uyabeketelelana. uNkulunkulu kambe uyabeketelelana. Gogo, lo wena uthi uyakholwa uNkulunkulu takunika konke lokudzingako. Awuniki ngani ngokuyakweleka lokwendlu? Akhe phasi kwensaba nje gogo, kwendlu kujekile kwendlu yakhe. Athi vele tangakhela uNkulunkulu. Basi lo nekukholwa futhi bathi bogogo abevama kufakaza ngensaba. Wathi uNkulunkulu siyakhuluma ukuthi le nsaba aqukuleka. Bathi awucukelani. Kwasuka lo gogo kwangathi kuyahlanya kwakhuluma nalesicoko lokwakhe kuso. Kukhwela ngaphandle ukuthi wena nsaba wena exercise lamandla la kimi nalamagunya laselulwimini lwami, ngithi qukuleka. Utawubona ukuthi uphonseka kuphi, kodwa kona nje noma ungaphonsekelwa ndla kunandzaba noma kuphi, kodwa ngithi qukuleka nje lapho ngifuna kwakhe indlu yami. Kuleyo ndzawo leyo ngifuna kwakhe indlu yami. Ngita kwakhe indlu yami. Basavuke ngakusasa khanzi indzaba injalo. Asinalamhla solusekhona, ngiyakutshela uyatibambelela. Uyabona ngasehlanye vele. Uyambona inkinga ekholwa kwemuntu lokholwako abesoba too logic. Uvama kungatholi lutho. Ngoba kholwa kufuna umuntu ongazuthi nje uyaphambana. Angiva ilogic nefaith akhambelana. Waqhubeka lo gogo base bambita ngelihlanya lwaPhasendzaba. Base bambitile ngelihlanya lwaPhasendzaba, kwase kuyenteka. Hawu kwenteka man. Kwase kuyenteka. Kwase kuyenteka. Kube bengakhuluma njengala kamanzini. Ngisikwase kuyenteka bafuna kwakha imuli. Nguphi lapha? Ku Old Trade Fair. Bafuna kwakha imall ku Old Trade Fair. Bathi bafuna kwakha imall, bahambe batest umhlaba, bakhanza ukuthi lo right lo ngangiciceka kahle ngilenzaba yakagogo. Bafike bangabesaya kubantu bamba bakhuluma nagogo. Bathi gogo sicela ukuthi Nkosi yami kulamalanga sewulalela nginayi caravan nayi. Bayibeka icaravan lenhle. Uhlale lapha gogo. Sifuna ukuhehlita yonke lensaba le. Nasicedza lensaba le sizabe sesikwakhela indlu yakho. Bamthathe gogo bambeke lapha. Nabambeka lapha gogo ngoba le faith le usololo gogo uthi ngifuna kumbona uNkulunkulu. Ngiyambona kuna insaba. Hey wena, uNkulunkulu uyathanda ukuthi sewuke uthi ngifuna ukubona la. Babona gogo sewuhlela pha caravan bevala phana di khulumba papa asakaphuma cithe mantla pha caravan asibe ngikutshela ngithi uyatibambelela bengikutshela wena ndzaba wena unengane ngithi uyatibambelela kwentekani lamhla kuwe khulumile gogo wakhuluma sekholweni gogo. Yewena kunetindo start khulumisa tive thina. Ngiyakutshela kunetindo start khulumisa tive. Disilalele futhi. Emva kokusiphela indzaba ithi nya base bayisusa indlu yagogo ema-tiles. Simengemenge sibuko. Bayisusa indlu yagogo kwasangana abantu emangweni kanti lo gogo unjani. Yewena kunetimo letibita ukhulume. Yabona ke wona shaba ngilakhulumeni. Simo silukhuni si. Usinathi uyakhuluma sathana agijima ayekule kule computer la azothi hlupa. Athi akuhlangana. Lento le yakho ikhuluma ayihlangana. Isho umoya yamkhulu ufaka uthi
wathi mkhulu faka uthi kunendvodza lebeyishaya umfati too much. Shaya lo mfati. Mhlupha lo mfati. Bathi lo mfati ayiphumulele indvodza ihambile. Nakasahamba esontweni. Aphathe lamabhantshi, awathinzela amabhantshi, athi ngikhuluma la. Lo mtimba lo tombathiswa ngileli bhantshi leli. Indvodza yami hayi leli ehlanya kwakusiyo yami le. Le yami le. Akhulume gogo. Asasuka lapho lo mfati bathi naka esontweni. Baba usetshwaleni, makuye esontweni. Athi akaphuma lokho. Kunabo sikolo labatiko. Ambathi asambe babe, seningene lesonto, asambe babe. Base baqhwebana esikhona. Esikhona. Base kufanele sisi, lento lamenta yona. Kufanele sisi, lento lamenta yona. Asambe babe. Afike esondweni, basasane isitulo sakhe, asakafike esondweni ahlale, waqela ke masha sathi ngicela Nkosi umyeni wami uyabuya ngifuna ahlale la. Bacela mo-asha bathi hey wena make wena onke labantu ukuthi umyeni wakho umyakho longabuyi. Bese bathi ke labanye kulama ashas hey niyadini ukuthi uyayindeni lo muntu lona. Nase siyonikela. Bathi asadi. Bathi hey uthi nakasasukuma unikela asasambe babe phela unakwedayela esontweni kuyanikela asabe sesiyonikela nyanga. Ahambe make afika afaka imali aphinza afake ngaletinye isandla babo babili nababelongekho. Bahleke bafati belisondo laba amatiko bashadikazi laba ngoba hey siyahlekana emasontweni. Masontweni ayisisi. Mlaleli ngitshelile mlaleli damu. Asambe babe siyonikela. Uyamufaka. Ndri. Sekuteni bakubo Nkosi yami bamixe mentally. One of the good days. Uthe mkhulu fakhe laba linye ilanga. Ndoda yathi yefika nje ekseni etshwaleni lo kwa ekseni kulisondo yathi yefika etshwaleni bagani itolo balele baqabene kwaliwa kwaba lithuli uthi weva leave lithi ufunani la. Wagijima lo baba wahamba wayekhaya akhanzela umake wathi akangena ekhaya make sohambile kanti usite make nakahamba asibabe uba ngilandzela nathi ibahla takho wathi ayina wathiyeti kwelitafula. Hey wena phuma kule logic man. Hlanya. Hey ngafundisa ngema altars babe shama. Lesona ngifunda ngema altars. Naya ibooklet yami lapha ngifuna ngifunda ngema altars. Hey baba. Ma altars kuyakhulunywa. Kuyakhulunywa wena ukhuluma nje kuyakhulunywa ngawe kuma altar. Latsithi. Kuyakhulunywa. Funa bese uyakhuluma nawe na ungakaqali ukukhuluma hey utaqhubeka sathana khulume. Hallelujah. Basi ndoda yagqoka masinyane yagijima yashona esondweni yafika sayingena eminyango yathi uhlethi ngakuphi umkami. Basi nawe bamnikisa uthi wamake wabona lo make wakhanda isitulo hlala myeni wahlala lo babe. Kwafika isikhathi sekuyonikela wathi asambe babe siyawunikela. Itolo abehamba nemoya kodwa lalela eveni lakomoya abehamba naye. Jesus. Baqala labalebe bahleka bambona sasambe babe babukana nguye sibili nguye. Washumayela umfundisi wasinaka bithi altar call kwasukuma babeqala wayawunikela. Jesus. Sitawukhuluma etimeni Egama lika Jesu. uma sikathatha wa-Elijah sitawukhuluma etimeni. Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Elijah Hey. wakhuluma ye wena sitawukhuluma kule live. Egama lika Jesu. Sisitawukhuluma kule live. Jesus. Hey, angakabuyi sitawukhuluma. Egama lika Jesu. Sisitawukhuluma. Jesus. Jesus.
wakhuluma kwabathi imvula. Ahabu wasangana wadideka waphela 3.5 years asiyodideka indlala yabhoka wasasambe banibane siyofunana singakhothisa khona emakamera bahambe bayokhothisa emakamera babona Elijah qhamuka wathi fu Jesus. wasigijima yotshela Ahabu kuthi asidibane etule nzabeni. Time has come. Sengidawukhuluma imvula iphindze yini. Hallelujah. Isikhathi sami sesifikile. Oh my God. He is the same yesterday, today and forever. Akaguquki nguye nalamuhla. Jesus. Nguye nalamuhla. Jesus. Wasasikuphuke. Asikuphuke. Hallelujah. Kanti sewuyakhuluma imvula seyiyeda. Ngegama likaJesu. Lalela noma sesikhuluma kulesinye isikhathi sithi sikhulumile lesimo siphikise kakhulu. Asihambi ngekubona. Asihambi ngekubona. Hallelujah. Asihambi ngekubona. Jesus. Woo. Ngangihlala la e2 sticks la eKhakamla. Ngibeke lithendeni la. Thandaza ngemfana wami. Thandaza ngemfana wami. Hey wena ngithandaza. Mfana wami mama nasinziswa. Haleluya ngithandazile. Abuye tsakwe kakhulu. Oh Jesu. Jesus. Anyela ngawetha sale 12 points afuna kuyolala lapha ethendeni. Lathi wena katsile la ngeni umuntu la. Wathi kude la ngidawulala khona kodwa ngibonile ukuthi ngifuna ngilalela ethendeni lababe ngibabe lobethe. Ade mfana uyahlanya wathi hey ngibabe lababe ethendele. Ufuna kulala la mnenye. Wathi phoyisa me hala lo hey uyamathi umfundisi uhlala lapho wathi umbabe wami la ngendazi la. Hlala ngendazi. Wathi phoyisa sambe siye khona. Bathi ngifa gogo ngithandazile ebusuku. Ngithandazile nasilala simcela. Gaga. Hey ngibane ebusuku la siphoyisa ngimi. Wente njani ebusuku wathi ngimfana mani uzakiwe umfana lapho ufuna kulala ngenkani lapha ethendeni uthi wala khaya ngithi mina unemanga siphelele la. Ah kodwa Jesu. Lesiphoyisa ngushelile uvile ngenilili asumfana hey man. Time alande. Lesiphoyisa awumani uvele mfundisi uvete ebuso ngithi ngiyavela nguye. Sathana ufuna ukuthi lento lobo yithandazela yini. Oh Jesus. Jesus. Ngiko nje sithi your grace Ah kodwa and Nkosi. mercies Hallelujah. brought me through. I stand This moment because of you. Your Your mighty mighty hand. your mighty hand. Hold me through. Oh, be magnified now. Hey. Hallelujah. Ngesikhathi ungathi kushuba kakhulu. Hey wena sisonzela kakhulu, sikhulume kakhulu. Asiyekelo. Jesus. Hallelujah. Wasasethulu Elijah. Wasilalela la. Bhali nangabe kungibhali. Akhontwe yena. Simakathi lo wadala izulu nomhlaba nakungisimakathi. Akhontwe yena. Kuyawuze kube nini mancinga ncika. Mbiteni lo nkulunkulu naphendule ngemlilo. Akazange ibhala phendule. Yini angaphenduli ibhali umvalile Elijah. Kunetimo lesingathi vala thina. Labathi ukuthi iyasebenza sivale tingasebenzi. Emveni kwaloko wabulala abaprofeti babhali. Emveni kwaloko Elijah lalela la Elijah wathi hamba uyotshela Ahabi imvula seyikhona. Wathi seyikhona kunganalifu kunganalutho. Sikhuluma wena phela thine sifute yena Hebrews chapter 11 verse 3 ngekholwa siqonda ukuthi uNkulunkulu wadala indalo yonke ngezwi lakhe kwaze kwathi lokubonakala kwavela kulokungabona. Wakhuluma kwase kuba khona lokungekho. Hallelujah.
hamba mfana uyohlola. Abuye umfana athi angiboni lutho. Lalela la. Asinandzaba thina kusibathini labangakeva lutho. Ngoba umfana bengakeva lutho belivuka ngeElijah. Wathi mfana wambuyela. Wabona Sathane kuloko ka7 ukuthi no. Lo muntu lona consistency ngoba inkinga yethu asisi consistency. Siyitele consistency. Wasathane no. Ngoba vele ngeke ngivimbe le nto la ikhuluma kuseyiyetha nayiya angifakele ulwimi la lwimi lo mfana kungabatha hamba umtshele ukuthi kukhona kona lokubona komane kuncane kakhulu ngeke kuze kwente lutho. Oh Jesus. Abengakathunya insize yelifu. Ayi. Kuthe labemthuma insize yelifu. Wanela ukuthi uElijah ngibona lifu. Wasinakathi lingange esandla Elijah akasekho lapho. Ya. Akanandzaba nesize ngoba sewushita umfana wathi ngibona yini? Bengithithi akayihlola yini? Live. Hayi isandla. Jesus. Gijima habi imvula seyikhona sometimes uthandazile kwangathi akwenteki lutho hayibo worry not Egama lika. leave everything unto God Yes Lord. yekelela kuye bakuhlekile ngiyavuma kodwa yekelela kuye Hallelujah. yekelela kuye ngulo Elijah ke lo utawuthi nangisasifunze nawe 2 Kings chapter 1 verse 1 kuya kwentazi ku2 lithi Ahab inkosi yawa inkosi yawedule esitezi sayo yaphahlaka yasayiphahlaka yathi yang Elijah hambani nilanze Elijah mlanzeni mbuyiseni la pastor balanza Elijah ababona Elijah bathi hey muntu waNkulunkulu yehla yakudzinga inkosi wasi Elijah nangingumuntu waNkulunkulu akwehle umlilo manje unidle kwehle umlilo wabashwabakanye. He is the same yesterday today and forever. Angani kuyevakala na lo simakathe lesimkhontako nguye itolo nguye namuhla nguye naphakathe unemandla kwenda noma ngabe yini. Egama lika Umbuzo Jesus. wakho manje sengivala uthi pho mina kimi yini inkinga Oh Jesus. asambe siyoyithola lapha kuJames ngoba James nguye lo sibekela kule nkinga la asambe siyofunda asambe siye kuJames chapter 1 funda verse 6 kepha kepha locelako akacele ngekukholwa akacele ngekukholwa angangabati ngalutho angangabati ngoba lo ngabatako ngobe longabatako ufanana neligagasi lelwandle fanana neligagasi lelwandle leliqhutsha litanyatanyiswa ngumoya leliqhutswa litanyatanyiswa ngakho-ke lo mntu loyo ngakho-ke loyo mntu angabocabanga ukuthi inkosi ingamemukelisa lutho angabocabanga ukuthi inkosi iyawumemukelisa lutho ngijuli senkosi othandweni lwakho yandisa baba ke ya oh kukho Jesus akho sebiyavumelana nawe hey ngijulise khuluma ukhuluma isenza when the right khuluma ukhulume nesimo usenza when the right ngoba kuyahlupha nalokukhuluma usehlathini uyakhuluma nje usehlathini phuma la ehlathini khuluma isenza when the right nzawo yakho le right Jesus. ukuJesu Kristu Hallelujah. khuluma usensinzisweni
Number 1. Khuluma ukuphi kodwa? Sensinziswe. Sensinzisweni. Hayi usetshwaleni, hayi usendodzeni yabantu, hayi usemaganwini. Khuluma ukuJesu Jesu. ensinzisweni. Number 2. Khuluma unganaka ungabata. Bita simakathe. Nkosi, ngigcwele kungabata. Funa kuthandazela abantu ababili la. Funa kuthandazela umuntu wekuqala lo sinkosi. Tindodama tilungi. Inkinga nami bengikhuluma opposite. Bengikhuluma ifailure. Ebaneni beyakho ukuthi bengingibani mina bengiyini. Mina ngegcama. Khuluma positively ngawe. Khuluma usensinzisweni. Sengifuna ukuthandazela umuntu otawukhuluma asensinzisweni. Ngiyadinikela kuwe Nkosi. Gijima udala ngaphambili. Thandazele wesibili umuntu otawuthi Nkosi. Yanzisa kholo kwami ngigcwele nje kungabata nje. Mina nje ngigcwele nje kungabata nje. Ngaleso sizathu nje nabapita nakusasa batawapita ngisukume nalamhla ngisukume. Sizathu ngilothi ngiyangabata nje. Funa ukukhuluma nje Nkosi. Senza wenle right. Hey my God. This is the time. Ngiso lesisikhathi sababe uNkulunkulu ukuthi sente umsebenzi empilweni yakho. Awukethi kimi la kodwa utekusima kathe uNkulunkulu wakho. Khuluma livi esimeni sakho. Thank you Jesus.